Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri wowe udahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi, aho udukurikiranira uherereye waba uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, reka tukwifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Muri kano kanya rero tuje kubagezaho update z'amakuru akomeje kugenda agarukwaho cyane cyane hano mu gihugu cy'u Burundi. Ni umunyamakuru bimaze iminsi ibiri gutyo biri kugenda bigarukwaho ko yaje gutabwa muri yombi. Uyu akaba ari umunyamakuru rero wari umenyerewe hano mu gihugu cy'u Rwanda, agenda anenga ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, dore ko yagendaga agaragara ku mbuga nkoranyambaga cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda ku ma YouTube agiye atandukanye. Operasiyo yitabwa muri yombi rye, uko yatawe muri yombi ndetse n'amakuru akomeje kugenda agaruka bivuga ko ngo ahantu yari afungiye yaje gukorerwa iyicarubozo, ngo bikaba byarangiye rero aje kuba yahasiga ubuzima. Aya niyo makuru rero aramutse agarukwaho, tugiye kuza kurebera hamwe muri izi paje z'aya makuru. Ni ibintu bibabaje, biravugwa ko rero uyu munyamakuru yaje kohererezwa maneko, ngo maneko rero ikaba yaraturutse mu gihugu cy'u Burundi, ariko ngo nubwo yaturutse mu gihugu cy'u Burundi ngo ikaba yarabaga hanze y'igihugu cy'u Burundi. Urumva nyine ariko ni Umurundi ariko akaba yarabaga hanze y'igihugu cy'u Burundi, ariko akaba yarasanzwe ari inshuti n'uyu munyamakuru. Biravuga ko rero iyi nshuti y'uyu munyamakuru rero niyo yaje kuba yakwifashishwa n'ubutegetsi bw'u Burundi kugira ngo rero igambanire uyu munyamakuru, birangira rero inabigezeho. Biravuga ko rero uyu munyamakuru yaje gufatanwa n'abandi banyarwanda bagera muri batatu. Urumva ko ni ibintu bibabaje biramutse biri kugenda bigarukaho ko uyu munyamakuru ahantu yari afungiwe ngo yaba yakorewe iyicarubozo bikarangira aje kuhasiga ubuzima. Byaba ari ibintu rero biteye agahinda. Tugiye kurebera hamwe operasiyo yose uko yaje kugenda kugeza ubwo iyi nshuti y'uyu munyamakuru ije mu Rwanda ikaza kumusura, bakaba ndetse bikarangira banajyanye mu Burundi, dore ko amakuru yakomeje kugenda agaruka ko ngo binjiriye aho bita mu Kirundo, ngo niho rero binjiriye. Bageze iyo rero ngo birangira baje gufatwa, ariko nanone ngo bakaba baranyuze ku mupaka w'u Rwanda na Tanzania, bakata bajya rero mu gihugu cy'u Burundi binjirira mu Kirundo. Urumva nyine iyi ni nk'ahari operasiyo yari yateguwe cyane ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi, ariko nanone hakaba hari n'abakomeje kugenda bibaza batese mu by'ukuri kubera iki uyu munyamakuru yari asanzwe azi ko atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, bikarangira afashe umwanzuro wo kuba yagera hano muri kino gihugu cy'u Burundi. N'ibiki bari bamuteye, n'iyihe miti bamuteye kugira ngo bamuyobye ubwenge, birangire rero ageze hano muri kino gihugu cy'u Burundi ndetse atabwe muri yombi. Ndetse n'ikibabaje kirenzeho, bikaba bikomeje kugenda bigaruka ko yaba yaje kuhasiga ubuzima cyangwa se ubutegetsi bw'u Burundi bwaba bwaje kuba bwamwica. Nibyo rero tuje kugira ngo tukuvire umuzi n'umuzingo, uze gusobanukirwa neza operasiyo yose uko yaje kugenda ndetse n'icyaje gukurikiraho nyuma y'uko afashwe. Ariko si yo makuru yonyine turi buze kugarukaho, turaza no kugaruka ku makuru akomeje kugenda agarukaho muri iki gitondo, ku ntambara ikomeje guhuza FARDC ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hano mu burasirazuba bwa kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turareba hamwe ibikomeje kugenda bigarukaho muri kino gitondo cyo kuri tariki ya 17 z'uku kwezi kwa 9 uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2025. Reka rero tubanze turebe aya makuru y'iritabwa muri yombi ry'uyu munyamakuru, ndetse tunarebere hamwe ibikomeje kugenda bigarukwaho by'uko ngo ashobora kuza kuba yishwe cyangwa se
ashobora kuza kuba yahasize ubuzima mu iyicarubozo rero bamukoreye muri gereza yari afungiyemo, dore ko ngo iyi gereza yari afungiyemo ari imwe muri gereza mbi hano mu gihugu cy'u Burundi. Aya akaba ariyo makuru yakomeje kugenda agaruka. Ese koko ibi byaba ari ukuri? Turaje kugira ngo tukuvire umuzi n'umuzingo w'ibyamakuru, tuguhe ukuri kw'ibikomeje kugenda bigarukaho ku rupfu rw'uyu munyamakuru, niba koko byaba ari byo cyangwa se niba byaba ari n'ibihuha bikomeje kugenda bigarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga. Mbere y'uko rero tubigarukaho ku buryo burambuye, reka tubanze tugusabe nyaboneka, niba ari ubwa mbere ubanye natwe, turagusaba gukanda kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo tujya dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu ba mbere. Amakuru yacu ugiye akurikirana gatanu ku kandi, kurasha cyangwa se partage aya makuru, yasangize inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagirwe gukora like, ujye no muri comment utangemo igitekerezo cyawe, kuko nacyo ni ingenzi cyane. Ibyiza ubishime, ibi nabyo binenge, kugira ngo tubone uburyo dukosora, tujye tukugezaho amakuru acukumburanwa ubuhanga, amakuru acukumburanwa ubushishozi, ndetse amakuru yizewe cyane. Reka rero twigarukire kuri iyi nkuru nyamukuru y'urupfu rw'uyu munyamakuru wari usanzwe anenga ubutegetsi bw'u Burundi, cyane cyane ku ngabo zabwo zibarizwa hano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Magingo aya rero amakuru ari kugarukaho ni urupfu rw'uyu munyamakuru, ariko benshi bari kugenda banabishidikanyaho bavuga batese koko byaba ari ukuri, byaba ari ukubeshya, byaba bihagaze bite? Reka rero duhereye kuri operasiyo uko yageze mu gihugu cy'u Burundi kugeza afashwe. Biravugwa ko ubutegetsi bw'u Burundi bwifashishije inshuti ye magara ikamubaho maneko. Iyi nshuti ye magara rero ikaba yabaga hanze y'igihugu cy'u Burundi, birumvikana yari umudiaspora wo hanze, ari hanze y'igihugu cy'u Burundi. Noneho ngo ubutegetsi bw'u Burundi buza kumwifashisha kubera ko bwari bumaze kurambirwa ibiganiro yagendaga atanga ku mbuga nkoranyambaga binenga ubutegetsi bw'u Burundi. Iyi nshuti y'uyu munyamakuru rero iza koherezwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Urumva yaje amuhamagara amubwira ati nje kugusura, undi aramubwira ati nta kibazo, bitewe n'uko atigeze atamwishishaga. Ahageze rero nibwo bamaranye igihe runaka bari kumwe, birangira bapanze kwinjira mu gihugu cy'u Burundi bakajya mu Kirundo, ariko nanone bakinjira ku mupaka w'u Rwanda, u Rwanda n'igihugu cya Tanzania, bakabona gukata mu gihugu cy'u Burundi, dore ko imipaka y'u Rwanda yo n'igihugu cy'u Burundi isanzwe ifunze. Ikintu cyakurikiyeho rero bamaze kubyemeranya, bararangira bafata urugendo, ariko nanone muri uru rugendo bafashe hakaba hakomeje kwibazwa impamvu yemeye kuba yakwinjira no mu gihugu cy'u Burundi, kandi azi neza ko atavuga rumwe n'ubutegetsi buriho, akunze kunenga ubutegetsi bw'u Burundi. Urumva nyine byanga byakunda bashobora kuba baramuyobeje ubwenge. Ngo bagiye rero ari abanyarwanda bagera muri batatu, nawe mu kugeraho rero bahita batabwa muri yombi, ngo imodoka bari barimo bahita bazifata, ubundi bajya kubafunga. Biravugwa ko rero uyu munyamakuru ngo yaba yaje ngo kwitaba Imana, ngo yaba yaje kwicwa bitewe n'uko ngo gereza yari afungiwemo ni zimwe muri gereza mbi hano mu gihugu cy'u Burundi zikorerwamo iyicarubozo. Ngo iyicarubozo rero yakorewe ikaba ariyo ntandaro ngo y'urupfu rwe. Aya ni amakuru ari kugarukwaho cyane, abantu benshi bari kugenda bibaza batese koko byaba ari ukuri, kwaba ari ukubeshya, bimeze bite? Mu by'ukuri twagerageje gushakisha amakuru y'ukuri bikomeje kugenda bigarukaho ku rupfu rw'uyu munyamakuru. Twasanze rero ngo ari ibihuha atari byo, ahubwo ngo ni abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi nanone bari kugenda baharabika bavuga ko ngo yaba yishwe, ariko amakuru twe twabashije kuba twamenya nuko ngo afunze, agifungiye muri gereza, ndetse n'abanyarwanda bandi yafatanywe nabo ngo bagifungiye muri iyi gereza, ngo bakaba bari gushinjwa rero ibyaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi kugeza amagingo aya ngaya.
Ayo niyo makuru dufite kuri uyu munyamakuru rero waje kuba yatabwa muri yombi utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi. Reka rero tunanyarukire ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu mirwano ikomeye cyane ikomeje guhuza umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gitondo cyo kuri tariki ya 17 z'uku kwezi kwa 9 hano mu nkengero z'umujyi wa Uvira ibintu bikaba byahinduye isura, mu gihe ku ruhande rw'igisirikare cya M23 bakomeje kugenda bongera ingabo hano mu nkengero z'uyu mujyi wa Uvira. Amakuru ari kugenda agarukwaho nuko baje gutungurwa bagabwaho igitero simusiga, ndetse binavugwa ko cyaje gusiga gishegeshe ingabo ku ruhande rw'igisirikare cya M23. Amakuru ari kugenda tugeraho muri kino gitondo cyo kuri tariki ya 17 z'uku kwezi kwa 9 uyu mwaka turimo 2025, akaba yemeza ko ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakoresheje drone za kamikaze ndetse banakoresha Sukhoi 35 zikaba arizo rero zamishije urufaya rw'ibiturika biremeye ku ngabo z'uyu mutwe wa M23 zirereye hano muri izi nkengero z'uyu mujyi wa Uvira, ndetse binakomeje kugenda bigaruka ko hari abaje kuhasiga ubuzima abandi baza kuhakomerekera. Gusa turakomeza kugenda dukurikirana aya makuru tumenye se bimeze bite, bihagaze bite. Bijya mbere ni ibihe ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no ku ruhande rw'umutwe wa M23. Update z'amakuru rero twadufitiye ayo ngayo, turakomeza kugenda dukurikirana amakuru yose, turagenda tuyabaha 5 kwa 5. Reka tuguse ukanda kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagire gukanda ku nzogera, kandi ukoreshe cyangwa partage amakuru yasangize inshuti n'abavandimwe. Ntiwibagirwe no gukora like ugena muri comment utangemo igitekerezo cyawe kugira ngo tujye tubana 5 kwa 5 ko tuzajya dushyira amakuru notification zigeze kugeraho uri mu bambere. Wakoze kubana natwe rero, ciao bye bye, amakuru naka agaruka.